तारीख 1 मार्च 2023 मंगलबार दिनै आनंद बाजार पार्टी ऑफिस त्रिपुरा मथानि पार्टी ऑफिस वो जों जत त्रिपुरा मथानि वारिसराव ब्लॉक कमिटी डिस्ट्रिक्ट कमिटी के बीसी मॉनिटरिंग चेयरमैन मेंबर के जत त्रिपुरा मथानि जत सिंग्रा रचिए क्या प्रेस माखेमन कारण के माखे बुसकां 16 तारीख मार्च फेब्रुआरी विधानसभा इलेक्शन क्या बनो तुये चीनी साइड नं कांचनपुर कॉन्स्टिट्यूंसी क्या त्रिपुरा मथानि कैंडिडेट बन न तुये क्या प्रेस माखे हा जों बां माखनावो चीनी त्रिपुरा मथानि बिसिङाव कैंडिडेट न तुये गावबे खोले मराव आमिया बनो जों खातिया आमबो जे जनगण तुक्तिनो सापु ताखे जत एलाका बासी बिसि नि bo abo group je समर्थन रिमो abono कैंडिडेट खेनिंथौ bono kaboye tini bubagana po request kewo khembo ye bose ami je group khatungye sile dongbo abole gothya ambo je jonogon joto projara khasuye jongmo ha mo abo bono खेनिंथौ abo kese chung buskangwo Tipra Motha bochi side no Kanchanpur chung laimuye chung tini data lenda bi kemno chung success na hi chung asa ki ngite thya ko ke boro trek bang train party juda buira phaye ns in phaibo ke Tipra Motha ni tung sonai khuye kenedi jodiok trek tarau inthok nang sikhe ami abuma joto elaka basi joto bridge no brukta khorong tang thangke chung brani tam teimu akol bikono satman pano chung satma khoksi motu mami bo bosi ba chung o IPT simpo samjo to su tangmo BJP ba ina sungye chini boila kara wo bang ma bro bikhun paino tina Tipra Motha wo joto join ke pai thango ungpi to ye tina tre purnaba prima nijoti se ungkhana singhe jonagon chima yang thanai boy bang ma chini Tipra Motha simpo khaphango hakjang ma yamar bang ma tungo ketre buchi bura joto su hathai harung ton marapho tangpai thamo pro pai du pai thamo pan joto naisle pai na Tipra Motha phaiye tre abono pherawiye nangso nai thasike prale Tipra lenole greta lenole asumchi yaman pan wo bo chok nai se political mon be ke claim bo ye nung Kanchanpur wo pura Tipra Motha no plai khen in pandawo Mr. Songkorno chung hamya u ake chung chini SK sermon ADC village ni joto Lukurok bungno chung phaso u ake chung joto Lukurok chung diman khemo chini bubagrano bo Mrs. Rimo baino chung bung pura las haunung tho ye chung ma sirio joto no hambai chini bo Kanchanpur side no constituency ni sio Tipra Motha ni candidate chung Mr. Songkorno chung khatong kyo chini bo sakan seven ADC village mana wo chung support kyo ke bo chung public ro support mono chini bubagra ko manin to nule bo Kanchanpur chini Kanchanpur ni msio le spono candidate le khaksa apitong 저네 손corno se khaksang ni tong Songkorno ke nule ke jongpho angpho 손corno na khaksang ni tong le ke nule spono khaksa api angpho 손corno na khakja ke nule spono khaksa apitong angpho 손corno na mai khe khakja o bung mai khe sale painai hi asa khiu Ani honi 7টা সময় না 8টা সময়ত chung tini Tipra Motha ni tuye chung kya Tipra Motha ni chin bubagan bo ye chini Maharajan bo ye chung tuye chin sai Kanchanpur chin do somoni ADC village wa ang kya aini mung rambabu aini no on ang bubaran bo ye ang buno ha mo bai khasu mo bai ki ang buno tinio ang kau thea samchumo kau ke bosi ingke chini 슝 거 진 세간데 부러 방 마파티버 파이버 타 아랭 비퍼 징이 Tipra Motha 뭐 야 하바이 자티니 뭐야 좀 다원만 뭐야 좀 파이만 뭐 야
스포너 케케 중 빠이피나 힘케 종 가속 뭐 각장 뭐 브리차 응토 부라 부쪽 응토 하또 뭐케 진이 파용 손거너 중 보너 케메케 중 하모 이제 중 줬더 케로 퉁에 아이는 오케 퉁에 거마 살아예 중 뭐꼭 마노마 삼세 모하라다 법 능포 뭐 그나 각성오 드니어 트리프라 모타니 웅예 중 프레스밋 개아스 남나이 마미 신케 제니 60 간천푸르니 중케부 도서모니 디시니 인케 프레스밋 캔마케 제니 도서모니니 모탐 토로 앙케 개하 YTF ni presidency gosoba ni msio inke mkebu ain mo ke doharam diang yo inke tinio chung achuk lai mo ma chung lai mo pressmit ma khle mo ni kau ke discount chini sikti Kanchanpur wo candidate me ni ma chung khasuk mo ke chini takhu sungkorno hi chung khasuk ye jot to buiso la ye tinio na upron do jot to sirini ye chung pressmit ma khemse khaksa bo now prespect mo bo now para ni mus kang thawo sai ra de para ni bo para mukhe esket langsang para sakan sermun gausoba kin rau tinio rimolek manikarono jumbo biskang assembly election pandawo candidate suruan pandawo chung presni khemi kebo Kanchanpur 16 constitutional sponsor rau MLA candidate Khainai hi to onau phailai tomi jumbo no le bo songkori ang no candidate khini hi chung khasuk lai paimi ke bunolek ndrau mangbo e khasuk to nale bungro ndrau para bai ju malai tam lai phimo de nale ndrau ni achai phimo de nale ron ndrau para bruk no rang rie ria bo de ndrau khasuk phie to rangkhau puicha khe riamya bungkhe simo rungo pho bara ongpi tongo angkhe maya mokto pho buno chung joijukto khe ma khe bungle maya mokto pho ungnai ye chung buno asami jati mo e khanang mo toye tumi bini khapangmo tuing khom mo ye kebo Kanchanpur 16 constitutional jeke po bunori khe jeke painai hien rau Tipra Motha ni bro role are hie chung phimo de abole chinbot sai nungole paina hine bunole chung bunga sawo jeke po rinai a kebo tabo Kanchanpur 16 constitution no ndrau pa elaka ni bro role ke bunole jeke po pa bro de khasuk phie to pa bruno khaso bunole wachini Kanchanpur sai nungole ke kaule bosu no tere samchu nai de to saba te hangna dia friend no jotono khaksang mone hambai ake tini party Tipra Motha ni ungye ebong block committee members ni sodoi songye ang chini 16 Kanchanpur 2023 Bidhan Sabha nirbachon ni prathi ni bo pandawo bromnang songkor yang no sungpurbo bandar manungye joto khaksang ma tongo arumbo e media ni through de ang bo kok ma saklai phiyo jotono khaksa 1 मार्च 2023 बिस्कां फाइनाइ विधानसभा असेंबली नि निर्वाचन नतोये तिनी चों सोशल मीडिया नि माध्यमे चों प्रेस मीट चों अर्थात चों बाध्य चों प्रेस मीट माकेहा कारण तिनियो चों साइड कांचनपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी नि जे कैंडिडेट नि तोये चिनी त्रिपुरा मोथा पार्टी उद्योग बाय तिनियो चिनी उपस्थित चिनी त्रिपुरा मोथा पार्टी नि ब्लॉक नि जोतो मेंबर्स बा चिनी सेंट्रल नि मेंबर्स दङो
ke district ni members tongo district ni sini portfolio mai tonai opposite tongo ake sini tre netri brindorao ake tinio sini elaka ni je Tipra Motha ni warriors senior leader rao opposite tongo ake sun tinio sini bobagranthio chung request ko sini Tipra Motha biskangwo Kanchanpur chung kaham khie pai ri te ye nai ke chung chongmodei khie public ni sini opinion public ni je satisfy public ni je demand abno success ke nai ke chung je public opinion ni candidate no abno pura chung me nai nang nai tre public je support khemo candidate on ya ke chung abo Kanchanpur 60 Kanchanpur ni Vidhan Sabha no chung success kheti me yang nai inke tre thehakau boni loge loge wa IPFT by the Godbondon Alliance kheye brau chung by ha phai bi phono IPFT ni je candidate ong khe chung borwa sini je Tipra Motha warriors ake sini gbang ma sini jonogono boro khabai mo tonai ake chung brau no tangsa phaimo 5 years je laye government form khe brau alliance BJP by youth kheye tangye phaimo brau ni yaw pa yaw duro pho chung naye phaimi arumi sini public apno support khema yangnai arumi IPFT ni je candidate ong thangke chung public ni thiyo betha chung support ma yake chemai mo pho tongo ake sini Tipra Motha ni je tang tongnai ra phono kau pai kau yetre party rao opposition party bibinno party rao join khepai thang wano ye chung betha chung apno chung chinta lai ma tongni arumi sini je demand sini Kanchanpur sini Tipra Motha ni candidate online chung public support ke nai kemo online apno chung sai yo bang kau saya borono ai ni kau pai de ha bobagra longli